Praznik koji spasava kuće od nevolje, a decu od bolesti. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas, 10. juna, slave jedan od hrišćanskih najvećih praznika, Vaznesenje Gospodnje, Spasovdan. Ovaj praznik je slava grada Beograda, a u mnogim mestima u Srbiji je zavetnina, praznik celog naselja. Vaznesenje Gospodnje veliki je značan praznik, jedan od glavnih od Srba, koji su nekada slavili muslimani i katolici. Na Spasovdan se ne radi nikakav težak posao, pošto je veliki praznik koji prema verovanju može da spasi kuće od nevolje, a decu od bolesti. Poštovanje veoma je u predhrišćanskom vremenu, a tradicionalno izuzetno cenjen i poštovan u doba cara Dušana. Smatra se da nije slučajno što je čuveni Dušanov zakonik obnarodovan 1349. na Spasovdan, a na isti praznik i dopunjen 1354. godine. Spasovdan pada uvek u četvrtak i to 6. po Vaskrsu. Crkva ga praznuje kao Vaznesenje Gospodnje, jedan od 12 velikih praznika i 8 Hristovih praznika. Prema narodnom predanju, tog dana se spasio Bog od rđevih ljudi i otišao, vazneo se na nebo, a ostale je i priča da je Bog pobegao na nebo od zlih i nevaljenih ljudi. Od danine Spasovdan, kao duboko ukorenjena svetkovinu narodu, prolećni praznik stočara i zemljoradnika. Smatra se veoma srećnim varovnim danom kada se valja započinjati i zato se zove još Spasovlje. Običaj na Spasovdan. Pre zore na Spasovdan krstonoše pohode zapise, osveštana stabla, najčešće hrastovi ili neke voćke, mahom divlje kruške. Noseći barijake i krst, narod stiže pod stablo zapisa kitići ga vencima cveća i darujući raznim đakonijama. Te litije se priređuju radi napretka useva letine, kiše i boljeg beričeta. Krstonoše idu u krug oko zapisa, moleći se i pevajući, dok pop čino dejstvuje, a ranije je ponegde bio običaj da sveštenik u provrćne stablo stavlja zapis da čuva celo selo od crva. Takvih osveštenih dubova ima u mnogim krajevima, ponajviše u Šumadiji i Vasujevićima. Smatraju se svetim stablima koje je grehote dirati, a kamoli seći. Zapisano da je jedan domaćin kraj Topole, koji je odsekao zapis na svojoj njivi u nameri da ga iseče za kapiju, grom udari u dvorište gde je ležao posečeni zapis, baš kada je ženio sina i rastarao svatove. Na Spasovdan se ne radi da grom ne bije i kako veruju u Leskovačkom kraju ne dođe na čoveka lošotinja i da insekti ne opustoše njive. Posebno je bio raširen običaj da se na Spasovdan po njivama, zabranima, torovima, košnicama, baštama pobadaju krstovi od leskvine, ako to nije učinjeno na Đurđevdan. Pobadan je i leskov štap i raseca na vrhu u visini grudi, a u rasek je stavljen kraći prut i tako postavljen krst koji može da se vidi sa svih strana. U nekim krajevima bio je običaj da se od osušenog svinjskog brava sačuva vilica i na Spasovdan pojede, da im sva svinja u buduće bude slatko rana, odnosno da im prija sve ono što pogori po pasu i za korita poloču. Kosti od oglodane vilice se ne razdvajaju, nego se sa sve zubima okače u pčelinjaku, da bi pčele u rojevima napredovale. Koliko sela, toliko jadeta. Tako su u nekim krajevima rano išlo jagode i na Spasovdan se izjutra ne jede ništa dok se ne okuse jagode. Negde je pak bio običaj da kad se prvi put od godišnjih plodova i namirnica okusi u Spasovdanu, mleko, meso, voće. Ponekde se čak i verovalo da ne valja ukusiti novo voće ako su nekom deca umirala, dok najpre ne razdele sirotinje od tog novog voća za dušu svoje dece, jer će u protivnom na onom svetu deca ostati bez tog obroka i grišće svoje prste umjesto obroka, govoreći da su im ga roditelji pojeli. Bio je običaj da se na Spasovdan pre sunca kupa u reci ili moru i da se do ovog dana ne pije mleko od muža u toj godini, pa je ovo prvo kušanje mleka propraćeno nizom običaja radi povećanja mlečnosti boljeg skorupa uz prskanje mlekom i zalivanje vodom za vrat da bi bilo mleka kao vode. U nekim selima oko Požege na posudu s vodom, u kojoj su i mnoge razne trave, stavljena je debela cerova kora koja se probuši, kroz nju procedi malo mleka da se hvata kajmak debeo kao cerova kora. Na Spasovdan, verovalo se u Šumadiji, u zoru se mogu videti i vampiri. Tekst Spasovdan bekstvo s nebesa od rđevih ljudi iz knjige
Nenačeta voda, praznici i običaji u Srba za početnike, autor Dragan Lazarević.